nyuma Titi gato kanyu ingo ndakubwira ikintu ingo ndakubwira ikintu kimwe nje ni kwambia kitu kimoja ngereka nkubaza uratahana ndataha ukigenda ndagenda rimwe ndagenda kabiri Titi wagiye kureza ndagenda ntararaka none Titi basi umviriza sivyo aho Titi Hey, Hamayang. Hey, Abanyarwanda. Titi Sepanda rentrée Titi mani jya wumva mwana nyura hano yakuzanye ntayo none ugira ubishira mu inzigo Titi Titi umviriza twere twumvikane Titi yakuzanye abari yucuta twumvikane umviriza Titi jewe kwere je ndankagaso je ndi nyankamugayo je ndankagasuuzuguro je tuvugana je ngangira nicare ngaha sindahava tutavugana hasi ndahava tutavugana okay ipugishe nuhada umva uhejeje ipugishe ya Tiangu twende tu kansu uraheba umefikiria jambo kubwa sana, alafu utaifanya pia Afrika ijivunie kuwa na mtu kama wewe August. Aho nyene bikakugwa n'umugenzi wanje nigishije ubuzima nkamugisha gukora nkamugisha buri kimwe cyose gishobora kumubeshaho hanyuma akaza kunyihinduka akaba umugambanyi agatangura kwifuza ivyanje n'ivyiwe. Bakunzi bireresi ndundi sezo ya kimwe kukindi izokwama ibonekana kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment buri wa gatanu vendredi igihe cy'isa 11 z'umugoroba ku Kadomo. Wifuza guhora ukurikirana iyo sezo gira subscribe kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment hama wamukurikirana iyo sezo. Murakoze. Wantu bite bakunzi bakoresha media mumeze gute mumeze neza muri fresh ni Mr Tugesho umunyarusaku sutwa cawa Mr Vuguta vyumye mumeze fresh guys ndabakunda kandi murazi ko ndabakunda cyane kandi ko ndabubaha murazi ko muri abantu banje je ntaco nakora kubera mwebwe kandi ntaco nazokora kubera mwebwe nyine Imana yampaye mukankunda inshuti zacu zo mu Rwanda muri Tanzania muri Congo Uganda Mozambique, Zambia, Marekani, Suisse, Swede, Belgique, Australia. Ndabakunda cyane vraiment ndazi ko mudukunda cyane kandi mudukurikirana cyane rero guys je ngira mvumbure ngira nkora kanyamuci misi myinshi nari nkumbuye kuvumbura vraiment nari nkumbuye ico bita kuvumbura rero oya ariko reka ndabumvisha
jewe hari inkuru je ndakurikirana ibikorwa byinshi, hari inkuru yo mu irikiraba mu Rwanda. Isiaka manager kamanzi ndamutashe my bro, ndakubaha cyane, uri my friend. Isiaka manager umugabo udakina n'abana ukina n'abanyina babo, yaje gusenyura impome zanse gusenyuka, yaje Ewa ndagukunda cyane bro, heshima sana, saluti kwako, ndakubaha cyane nka mukuru wanje. Rero Isiaka manager n'umujama n'umugenzi, kandi nta nkuru yoba ntambwire, nta bishasha byo bango ntambwire. Rwanda urundi murazi ko turi bamwe. Rero Isiaka yarampaye ubutumire, yarampaye urusaku, arambwira ati bro ngira ndaguha urusaku, ico bita urusaku, reka mumumvirize musireti bire bintu ndazi nimwe muharira, nimubambere mu guharira ngo urabona ngo koresha umwanya ngo kunuku ngo ivyo bintu ngo eske nivyo sivyo ya. Reka renda bereke neza yuko atarusaku rumuka canke ikinyuma kirimo. Hari umukobwa yitwa Titi yo mu Rwanda, mutoyi mukuru wa Olivia, mukuru wa Olivia, amaze guca mu bisanga vyinshi, gukundana na bati Bless, gukundana na Kagatipe kareka ewana murabizi inkundo yaciyemwo imishwano ibiki nibiki ingene vyagiye biragaruka. N'umuntu nawe nagaragara cyane ku media mu Rwanda. Je ngira ndamuvumbura ari no mu Burundi, sindi mu Rwanda, ari ngaha mu Burundi. Iyo bambwiye ari inge mumve. Okay. Salamu musaza. Mezite koresha umwanya. Akunze bakoresha umwanya time bameze bate? Koresha umwanya. Uyu si Isiaka manager mumumvirize kandi. Media. Meze mute mwese. Numva ne cheke choa. Isiaka manager kina n'abana, kina n'abanyina. Koresha umwanya bana ngiye kugwa div. TITY Mukuru wande OLIVE yashitse ngahe Bujumbura. Shaka kuvugute umugwe gitumo tugute tabiranye mbaza makuru ya nga mu Rwanda yavuye n'icyamuzanye Burundi aje gukora iki. Nze mushakira intaraje mu Burundi anywa umugwe gitumo. Muzitse musaza ni fresh. Uyu ni Isiaka rero, uyu ni Isiaka. Ndamubwira ati bro Bujumbura ni nini? Shobora kuba yashiki Gitega, shobora kuba yashiki mu Kajaga, twe twibera mu Kamenge, ntashobora gutorana. Acarambwira ati reka ndakwereke, koresha umwanya we ntunyemera. Ati reka ndamubaze yari ndagurungikire. Umva ndimo tia vipi kweli kiri kumbaza yoti umva ndimubwiza 770. Nese undi kubera iki ngira ngo ndi kumva impamvu undi aho ndi harakureba by the way. So koresha umwanya mba ndaronsa urusaku gose ndi mubwiza set. Nese undi kubera iki ngira ngo ndi kumva impamvu undi aho ndi harakureba by the way. So kumbaza yoti umva ndimubwiza 770. Ndimubwiza 770 arabara hejeje kwishora, abaritaye kungwe abaratanze urusaku. Isiaka cyambwira urabona oya nyene mbashaka kumenya Bujumbura naje nashikira ukunuku kumbe urusaku rurabonetse. Ariko mubwiza je namubuze, njo mubwiza namubuze nk'umunyarusaku umumesha. Bro wewe ntukina n'abana, ukina n'abanyina babo, je rero nkina n'abana twende. Iyari erega nagiye mubwiza, nagiye iyo video nuko nyene nta kibazo nino video irahaye. Nagiye mubwiza ndabaza neza bambwira ati oya ari mu Carama, adresse yose barayimpa fresh. Nanje Carama na Gatunguru, Carama na Kamenge, Carama na Kinama, Carama nande ni majirani mbandayize nkamwaramutse. Namaze gutora rero mba vyose ukungene bimeze. Rero nkamurasho kubona ati uyu none ari kaja mu ishamba. Oya sindi kunja mu ishamba, ahubwo aho ndiko ndaja umuryango waho barinda kuzunguruka birasarisha, hanaciye mu kanzira kanje yapira mu Carama guys. Nta gwasira nta bana nta biki hari karme. Ano masaha n'amasaha mabiri, masaha ya saa 9 turi saa 9 15h24.
mu Carama aha abantu bose babaryamye, abantu bose babiryamye biruhukiye, ariko je ngira ndabateza akavuyo icanzanye bazokibona. Sasa ingoye si faster man, faster. Rero hajewe sanu wari yamaze kugikina na gihejeje, je namaze kugiheza urumva. Ari rero mu rugo ugo rugo ingoyesha ahajewe Icarama rero hari amaparsela kiri vide menshi, hari amaparsela kiri vide menshi. Rero uko biri kose nyene namwe muca muvyumva, muca mubitahura, kandi je ntiyateba kuza je ndamuvugisha eje ingucura abantu wikwenta ntakubone asohotse abone je ndazaho microphone ndayishira, sivyo ya chaba abantu wikwenta vyumye imisi myinshi je ntavumbura, imisi myinshi mutaronka akanyamuji, ariko je ndacari jewe koresha umwanya, ndacari koresha umwanya je mvumbura ibikenewe, mvumbura abakenewe, mvumbura ibitavumburika. Abantu nyene mvuga ati wana abakora birakwiye ko tubavumbura, ni je namuvumbuye Kersi, muravyibuka Kersi mwebwe murabizi, ona yeshe wende moyo miwa ona muri yo misigati ujibunde tundani ukarikikwa karika murango ujya mujyango niyo bacamwo ine nyuma, sivyo safi sinyariwe kuna karikire kure tiya tukuri kamera direct. Ubu ndazi umwanya maze n'umwanya namutumye ko ubu aza kuba yaje urumva ubu araza, mwe mugumane nanje gusa guys. Je ndumuki ndumunyarusaku, ndumunyarusaku ewa bantu b'Imana. Aha rero je sinoja kudodora urumva, je sinoja kudodora ngaha aha vyona sarisha, ariko nivyo none ndodoye hagasohoka abo yaje ko ngaha nivyoca vyumye vyoca bihara, kandodore ceni garukirino Titi ai meze neza tuvugane gatosha, njoo tuongee kidogo. Titi karibu kandi wachute, karibu ngo tuvugane, njoo tuongee. Urambwira bari kure ntibayaga Titi kandi niwe ndake abari kure ntibajya bayaga. Oya Titi basi banyita Trésor Mputu Trésor shatu yage Titi. None wani wahora mu bwiza, wari uri mu bwiza no musi nuri ngamu Carama. Sindi caduka je ndakuzi Titi, ndakuzi. Njoo tuongee wingo tuvugane, ibindi urabimenya tu. Sawa uramenya, nakubwiye nitwa Trésor ya nje kuramutsa jare ndakunda mu Rwanda, ndakunda u Rwanda ya sa mu Burundi, niyo mpamvu rero naje kuramutsa niyo mpamvu naje kukwiramukiriza nyene, kandi ndibaza nta kibi kirimwo nibisanzwe. Ingoye tuyage ngo tuvunje tonge tuyage gatoyi gusa ntaki sa
ngo tuvugane Titi nta kibazo umva sinashaka gushikiyo cyane nashaka gushikiyo cyane rega Titi turakubaha be umuryango uyu ni wo muryango muca mwese cyane uriya w'inyuma ko iki mutawuga nyene nyene je nashatse nce ngaha nyene ega mucarama ni hatari ni nko mu Rwanda wese imwe mubaka ku misozi mwibakira ku misozi mu biyaya araho kuri nyirabuze gute kwa zene ya nese umezene sorry gatoya izi mikoro nyene je ngenda na mikoro ndayifata nka telefone ndayifata nk'isa ni nk'igisharizo none ni nk'igisharizo uje kunda witwaje mikoro ngo atabije ni nk'igisharizo ndayifata nk'igisharizo ese neza hama je bavugisha bafite mikoro oya ntifata amajwi no mbwira urinde kwanza banyita trésor putu trésor hama izo mikoro ni iki ariko Titi nawe umukobwa je mbona uri mwiza none ndakubona kuri kamera ntacyo bivuze ibyo nago bindeba ndakubaza iyi kamera iyi niba ari kamera niba ari mu rukundo na murundi ndakubona mu uregura akunda Burundi ndakubona mu rukundo na murundi bivuze ko witwaje iki witwaje n'abakamera ariko nta kibazo Titi nta kibazo ndi umunyamakuru banyita koresha umwanya ndi umunyamakuru nitwa koresha umwanya izi kamera ni iki banyita koresha umwanya nkorera ikinyamakuru cyitwa koresha umwanya none neza ninde ukurangira ho ninde ukurangira ho ndi umunyarusaku Titi ni simple ni simple basi nashaka ndakubaze amakuru cyakuzanye nga mu Burundi ubimbaze sibyo birabariba oya zanyu menye basa Titi ubimenye mwiki yazanywe mu Burundi hama kuki utanshatse ngo mamagare uzumbwire kwaza ninde ukurangira ahantu ndi jewe narahamenye wari mu bwiza kugindwi none aha ni mu bwiza se aha ni mucarama ariko namenye kuri ngaha Titi by the way turekane n'ibyo tuyage basi ibindi washitse amahoro ari ibyo nago kureba washitse amahoro urabona ntameze neza se urabona nta mahoro mfite umeze neza kandi urabere wambaye ibirato ibyo nago bikureba nishaka imbere nambaye ibyo nago bikureba ni ubuntu bwo kuntu ze burakubereye ubwo buntu wambaye ku maguru burakubereye nago nkundi itangazamakuru mu Titi no wowe ari we wama kuri kamera uno munsi nuko itangazamakuru none se igituma ni iki nge nabwiye musemo ntungure jewe nta kibazo tuyage basi pore nk'abantu basi Titi ndakuze ndi umuntu w'umugabo urabandasuganwa rabandi muremure ntiwonga yango ndi kagufi ndagusumba n'uburebure Titi tuvugane umviriza Titi basi murundi arakomeye Olive arakomeye Titi Olive umviriza Titi nakubwiye ngo ndekura okay Titi umva nkubwire ijambo rimwe umva baze nkubwire none vyukuri Olive ni mukuru wawe ni mutoyi wawe oya je murandabibona ega je ndi umufana wanyu sivyo je nkurikirana ibiganiro byanyu guhera kwa mbere gushika kwa kamera niba hari amakuru ushaka kumenya zimya kamera turayizimya niba ushaka kumenya amakuru yerekeranye na Titi zimya kamera ariko ivyo dora tubona vyose yabiri kuri kamera no okay nago nshaka no ko mubitangaza yaba nshaka ko badangumviriza yaba nshaka ko bijya kwitangaza makuru nari kuva mu Rwanda mvuze ko nji Burundi ntabyo navuze ntago nigeze ntangaza ko nji Burundi na kinyamakuru kimwe cyavuze ko ndi Burundi sasa ni ndakubwiye ko ndi hano ariko abantu baba mu Rwanda mukorana mu Rwanda bamwe turazinanye nahe nibo bagwaye amakuru ko ndi hano oya nta numwe yayampaye jewe ni resheshiza Titi Olive arakomeye Titi hinge gato basi murundi mu bisanzwe abahe we washikiye mu bwiza murundi we wabahe murundi rinde ko no mu ex wawe bise birandeba ntawenzi Titi mva mbabari tudashwanira hano mutahe cyangwa izimye kamera ubu rero burya nogenda atakintu na kimwe kizima shikirije Titi umviriza Titi umviriza numviriza iki basi waje okay muragenda urandeka cyangwa ndakureka ariko basi unyishure n'ijambo na rimwe basi rimwe gusa okay va hano unyishure ijambo rimwe zimya kamera nguhe amakuru ushaka arayizimya handi aracayizimya erega okay zimya kamera ariko usanga bitariko
Ntabwo mide. Okay, zimya kamera, nguhe karibu mu nzu tugende twicare guhe amakuru ushaka. Aha ni kwande. Birakureba se? Uyamenye basi kuko erega u Rwanda no Burundi turi bamwe turi bamwe. Okay, menya ko ni muri famille. Hari kindi? Di famille to. Gande kure. Ko sinari niteze yuko wogiri sinari niteze yuko worinda kubwira none umere nk'aba bandi umengo kamera ntayo barigera bashaka. Okay, nagi sindajya imbere ya kamera none n'ubwa mbere. Ndakubwiye nise uje kununga kamera. Mani paka public yose menye ko ndi mu Burundi. Nta kibazo. Nta kibazo kiki ngiye kuri nge birambanga. Ubu star ni iki? Ubu star ni iki? Uri umusitari Titi Titi genda please mekiganiro basi ndakarubwira ico nkeneye nkene dukore ikiganiro nta kiganiro gihari uri kumva neza Titi uri content kiganiro uri content ikiganiro cawe n'ama views none ufise abantu bakurikira no okay uje kumba na views uje kumba na views oya abantu barakunda amakuru yawe Titi hari amakuru je nashaka kukubaza okay ayo makuru nzatanga nagize mu Rwanda sibyo ndikengwa uzamamagara unyandike mbwa Titi itangaza makuru umviriza kwanza umviriza umpamagare unyandikire umbwire ngo umvishe Titi urihe tuganire nzaguha amakuru ariko kuzuntungura na kamera I don't like it simbikunze nago mbikunze sawa mu Rwanda ariko hari abavumbu abatunguranya ariko barahari wadukwinyigira umviriza Titi basi umviriza jikintu nshaka kuri wewe sivyo nshaka umpe ikiganiro ndasabye okay nzakivuga ryari mpa nimero yawe aho wakuye amakuru yaho yuko ndi hano baguhe na nimero niba ukeneye amakuru uzanyandikira amakuru zawe mpa nimero yawe basi ese Titi mpa nimero umva urataha na gutaha ndataha ariko umva bari utahe kune zana basagatebe twicara tuyagire ngaha Titi si ngaha nta kintu do special abantu badukira nabo ntago mbishaka Titi nshaka kumenya amakuru yawe nshaka kumenya ivyawe na Tibless nshaka kumenya ivyawe na Oliver nshaka kumenya ivyawe na Murundi iyo bigeze nshaka kumenya kwanza nsubira inyuma gato kagatipe mwari mwakundana kagatipe karekare uko mwakundana nuko ntakibuka izina neza Murundi niwe namenye ko yagaragaye reka nkubaze waje hano kugira ngo wibutse abantu aba ex banje waje hano kugira byarabaye none ushaka iki ariko badukurikirana bibaze yuko ari black baza kuri byo babari utaye sibyo kandi ni ninci ya mutonja gukomanga hano you know Titi twumvikanye Titi mbabarira nincire nukeneye amakuru uzazanya kwihera niba ariko imbino none ukuntu meze imbere ya kamera kawe ni urangije kunuga kamera uraberewe cyane kandi wambaye neza Titi wataha na Titi demo kweli uyu demo ajatulia ya banishavu ngaha Titi ndagusezere basi Titi ariko wagiye ndagusezere basi wagiye kureza bye basi Titi hama abantu ngo uzoje mu Rwanda koresha umwanya uzagiye mu Rwanda ukora ibiganiro raba example uvuye mu Rwanda nsanze ngaha raba ni muyaga kandi turahuza ururimi turumvikana ese ujya je ndabitahura dore ndabitahura ndabitahura ariko yange ko tuyaga habanoja mu Rwanda gukora iki nta numwe yoma ikiganiye ni bimwe bafata ku mavuta baza bakikora ibiganiro ariko apana medayingira Titi Titi gato basi kanyuma Titi gato kanyuma ingo ndakubwira ikintu ingo ndakubwira ikintu kimwe nje ni kwambie kitu kimoja ngereka nkubaza uratahana ndataha ukigenda ndagenda rimwe ndagenda kabiri Titi wagiye kureza ndagenda ntararaka none Titi basi umviriza sivyo Titi
ya Abanyarwanda Andarante Titi Sapa ndarantre Maginda umbwira yuko umupira sajuka uki huyu Titi Titi ndabira basi indi pana Titi we Titi ndabira basi indi panaro murebera ipantaro nge hano hari imyenda wihaba abengeno hari imyenda wiba hano Titi hari imyenda wiba hano ko ryo kukubaza ntago bise birangiye basi wari kwanka waje ute se wari kwanka ndakubajije waje ute waje ute mbere yo kumbwira ngo nguhe imyenda ujye kuzana kwambitse nagutumiye abanyarwanda kazi mumeze dute mwebwe abarundi nandero mugira yo kuza mugwa hejuru abantu nandero mufise yo kuza mugwa hejuru abantu none wibaza ntago ndabira basi ikabutura basi yande se none aha nutaha gute Titi hano hari garderobe yawe irimo none basi iyo wankukambwira ati ndagusuka kwa mazi nutagenda nari guca ngeye paka nguteguse ujya kuza nje wanteguje urambwira ngo Titi ngiye kuza ubwira ngaha ntiwuma uno munsi ibise birangiye amazi so mufate iki Titi nakwingize kange nguve hano man nje nago nkunda ibintu byose itangazamakuru ubundi umuntu azatuza ryari niba naje nje kwiruhukira nje kurura mu mutwe none izindi stress ziraje z'amanyamakuru ubundi umuntu wakuneje ni debate hagataho Titi umaze kugaragara kuri media ukina amasinema ndabizi ukora ibintu by'ama makeup gusiga ama makeup none niba mbikora okay wabirose waryamye rarota ngo titari mu Burundi avuye mu bwiza nuva bakubwiye ngo ko ndi mu bwiza ari okay ni hano ni mu bwiza ase wamenye gute none wahamenye gute ngo biri hose ntaroroshe jemba haruguru ya carama gato niba ari kuba ngiye ko nta uko ari umunsi wa kabiri ndi hano bimenye gute none habaza ko nza gutaha nisi birandiba uko waje ngiye nigeze nkuzana Titi mahoro meza tuyage basi ubu wampanye wirishe twicare tuyagereye je turayagukunyera mbaze nkubwire kwanza no kugusigana uri kuza kunkomangira urumva bitapa Titi mari jya wumva mwana nyura hano yakuzanye ntayo none ugira ubishire mu inzigo Titi Titi umviriza twere twumvikane Titi yakuzanye abari bishuta twumvikane umviriza Titi jewe kwere je ndankagaso je ndi nyankamugayo je ndankagasuuzuguro je tuvugane je ngangira nicare ngaha sindahava tutavuganye hasi ndahava tutavuganye okay ipugishe nuhaga umva uhejeje kwivugisha ya
Rafiki yangu twende tu. Kansura heba. Sikita tufanyizia tamu baya do please. Sawa muhungu. Ni hatari muhungu, ni hatari. Abantu barabaye nabi. Urabona ingene meze? Urabona? Twende. Naje ntwenga, naje nani kamenyo.